Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. La Supet siap tiang hinong soyang. Wan leka hinong soyang. Dainem. Kami ngakwa pala berai pigi kubur takara bakin sutu kiwe. Kidang up yung 60th MLA Banjop na soyang konstitusi. Kiwe ki konstitusi. Man sedep kene ka assembly beladep. Kia tay niya kiyong na dangla we mali jongi bakara na po assembly hapunay match. Dangla ni we mali jongi banyu mali jong pi. Ngano pi ka next session gande hapunay June. Ya kani ka roster policy ro si banay kala karan si session jong punay match assembly kamla pen kun pi. Pai ba kia pet ngano ye pi Abdulawan we mali soyong. Dainam nganjrong Karinyeng ngan jurang ka Kamru nam ta jong pi. Tang ini kintin sailet basuk seira ne khubor nginya tristom ngi ngano pi pathap but parnyo but ngin tristom hadu ka sipho tarik haga khallai tarik pen kre i kali kilama kani arsha ngile chete bose central library ngin wanang te ngin wan ya kata ngin penkelai tigi umban pengilaja por baklat mahe nang tay mahe ipet yangi ngatip ikimen dainam imahe itray rang ringkat ban nga ano ipi iya hakamen si man lagi tliwing ha soyong konstitusi ipasyaw banang tray borba nam tao persatra jungi mga hakadoro niya set ngin tray ringkar bagi nogit ka mapigi pajba ringin tray kajing job ko jong ano ipingi lo mapenjob imahe em ka kerteng sa kanam bat mapipai babar khoi baran ne ano ipi kajing job ko jong dai kajing job ko jong pi dakan mau kata ngin weng no ini nga ngan weng no ya capital I nganong no mangi nang ni sakmat dai mangi bayale ngabi tam kendigi papa hakmar kerteng sinsha kupar lingdo kani de demokrasi kani de ka sarkar kani de ka ri basor sinsha hidup baik ba no yepi kadai ka jongi ngin trai mangi ngin yai trai sistem no yepi ngar kan mau yepi nganong yepi da kani kan tian kilet basok ngin yai trai sistem om tamanai